I'm Kolikara, right? So I'm Kolikara जाईन आम फिंग लुकार ना तिंगा टिट्यार सो ती बायली ती कोलवाची पूण ती काज जाले दुसरी कडेन सो ते ती इंगिनूच ते इंगताय कळट का तेकला आमी बसलाय आणि तुमको प्लेस मेळो ना आमकां दित म्हूण सांगिल्लें तेमी कोण येन पंचायती पूण आजून इलेक्शन जालें नाय न्हू इलेक्शन जालें म्हणटकीर चोयतत गरजेचें आमगेलें सपोज फिलिंग करपाक आयलोले आतां तें फिलिंग करूंक जायना आमी सद्या बंद उडयला प्रॉब्लेम जाता आमकां गार्बेज हेचें पार्किंग करपाक जायते प्रॉब्लेम आनी कितें प्रॉब्लेम गार्बेज म्हणटा सारकें चड प्रॉब्लेम आनी बरोबर कोण कलेक्ट करूं येना ना गार्बेज कोण घालो वचून तूं एक वर्सान सिल्वर सेंटा मुखायलें गार्बेज तुका वचून तुज्या वयली ट्युरिजमाचे आमी कितें करीत गोंयच्यान कितें करीत बारीक बिजनेस करीत प्रॉब्लेम करत मागीर आतां तें गार्बेज आहा तें कोण करना कोण करपा तें आतां डेवलॉपमेंट करता जाल्यार जायता पूण डेवलॉपमेंटा सद्या कांय ना एक्सिडेंट जालो पळय हांगा करप्शन चड जालो पळय आनी करप्शन जातलें आनी डेवलॉपमेंट जातलें ती एक फाटी आहलोली ती एक टिकलीन गेली टिकलीन गेल्ली बरें जायते वर्सां तितून भितर शिशे आहलोले त्या दिल्लीला वचत जाल्यार ते शिशे लागताय आतां ते पण क्लीन करून आहलोली ती बरी आहलोली आतां सगलो इतलो वर्साचो शिसो वयर चला तो शिसा आतां पातां सगलो दर्या वयतलो फ्लोटान लास्ट 2 years जाली हो हिंगा व्हडलो बुराक पडलो अशें करून गाडी वयताली आनी सडनली व्हडलो बुराक पडलो आनी मुजे इतलो भितर एक सारको बुराक पडलो आनी त्या बुराकान मनीस गेलो सो सडन हय भितर पडलो आखो भितर पडलो ना सडनली हितून भितर पडलो सो आमी चोवपाक वचत जाल्यार हो पडलो आमी ताका वयर काडलो माडा चुडटा हाडून आमी तिका लायली आनीक मागीर आमी एक्शन घेवपा आमी हेका ट्युरिजम डिपार्टमेंट इवन पंचायती थिंगा आमी हें सांगिल्लें लागून पंचायत म्हणून लागली आमी हें कोताय म्हणून लागली नो प्रॉब्लेम आमी सगळें लास्टाक कांय ना बिस्तो प्लास्टर मारलो दुसरे आनीक दोन म्हयने समज हांकां परत बुराक पडलो आतां सद्याक तेमी हे साकान हितून माती घालून ही आतां भितर घायला आनी पॅक केला सद्या पंचायतीन आजून तेंगे कोड ऑफ कंडक्ट लागलो आनी हें गेलो तें म्हणल्यार मदें आतां कांय खबर ना तेगेली ही आतां जाली आतां एका 2 वर्सां जालीं मदें 2 वर्सां तेन्ना आमी जेन्ना हो इश्यू वयर काडलो तेन्ना मातशें थोडो प्लास्टर मारलो आनी पॅक केलें पॅक केलें जाल्यार हांकां परत ओपन जालें कित्याक तेंगे ह्यो बोट बी घेवन वयताय तेंगे गाडी येता तितून भितर प्रेशर जावन तितून भितर पडटा पंचायत म्हणून एक्शन लोक आतां उदक न्हांवपा येता त्या लोकांक म्हणून आतां एक्चुली कितें आहा 1 रुपया 2 रुपया आनी 5 रुपया ही चार्जीस आहा सो ते घेता 50 रुपया आपल्या तोंडा येता 40 रुपया 30 रुपया त्या सुलो टॉयलेटाचो सो ताका मनीस घेवन ते सगळे आपल्या बच्चांक आतां रातचे मागीर तिका पार्टी करता आनी अननेसेसरी ते उदक यूज करता आनी ते म्हणटा की तें उदक ना ती शॉप बी एक टॉयलेट ना ते राती जेवण येताय आनी थिंगा सगळे भुरग्यां बी येता ही शॉपां शेकां हय ती शेकांचेर आनी मुखार बीन घरां आहा इतले मुतून आगोन बागोन बी बोताय म्हणटा तें इंचाचो कोण आहा
आको वास रातीचे न्हिदो मेळना सगळे हे किमसांनी वता कळ्ळें काय आनी दुसरे म्हणटा ते सायडीन सगळे पंचायता सांगोन फायदो ना आतां पंचायता पांच जावं स जावं एक गाड्या बसता कित्या बसताय पूण हे चोयतो कोण आमी चोवपाचे ना न्हू आमी 2 फावटी वचोन सांगिल्लें 2-3 फावटी हांव गेलें सांगल्या फाल्यां येता पर येता म्हणटाय हे आतां कित्या बसताय जाय तूं इतलो लोक एक गाड्याकू हे कोण चोवपाकू कोण चोयना हे बिगनेस हे लोक आतां इतली आयस्क्रीमी विकताय हे थिंग डस्टबीन दवल तुमी तेमी एक डस्टबीन ना हे सायडीन एक डस्टबीन आहा एक गाडी आहा हिंगा गव्हर्मेंटाची त्या डस्टबिनात कोण भोवन व्हरपाकू ना हे चोय हांडी आतां ओडवो वो साफ केला म्हणटच हो कचरो ये न्ही घाण केसो जातो केसो फायदो साफ करून आम जाय गव्हर्मेंटान ते सायडीन एक टॉयलेट केलो इतलो लोक कितें येता हॉटेलांचेर आमचे वजी मुतलाय बायलो हाय मूग चोयना एक गार्बेज माय घाण सोसूंक जायना. Since 2009, the first time in January, we found a lot of human excreta used to be on the beach, and then we began to investigate, and we found that there were hotels in the vicinity who were releasing their sewage out. After doing all that, we did a lot of study on this. We found out who are the people who could, handle this situation. Starting with the panchayat, then the pollution control board, the collector. Letters were written to all the authorities, every department concerned, including the tourism department. And we found nobody functioning. Then we decided to go higher up. The fact that there is no garbage bin, trash bin anywhere on this beach. People, picnickers come here, they eat, they need to discard their perishables and non-perishables like the plates, etc. They don't have a single bin here. With the result, they just dump it anywhere and they go away. We have 2 women coming onto the beach to clean the beach. Can they clean this beach? It is humanly not possible. We have to have proper planning for everything. Most importantly, the persons who are put in charge of cleaning the beaches should become accountable. We need toilets, mobile toilets, and these mobile toilets should be legal mobile toilets. Once again, I'm saying that because some time back, 4 mobile toilets were put there by somebody with some political connections, and we found that at the end of it, they were releasing that sewage into the drain, and the drain which is along the children's park. Is it that we have to take everything to the courts? Does the government machinery function or not? Now that we have a new government in place, we are hoping that there's going to be a change. What's the demand from the panchayat? We believe that the panchayat, the job description of each panchayat member is very, very important. A person who sits in the panchayat must know what is his job, and he should be made accountable. The fact that we do not have the 74th Amendment implemented in the state of Goa, today we are in this mess, and anyone wants to sit there, whether he knows or he has any love or interest to do something or not, he sits there because at the end of the day they are just making money. Honestly, if there is anybody of them who can say that they are not making money, then I am the biggest fool of the year. Because we have seen the complaints that we have taken about the basic issues of garbage, sewage, electricity, water, which are basic necessities for any human being to live healthily on this earth. These are the 4 most crucial things. So that if you destroy the environment, you destroy humanity. You take away the electricity, the water, the same serious problem. Now, if these panchayat members, whoever are sitting there, do not know what are the issues in your village, people who are sitting now for elections, you will see that they have connections with their friends or some political party has put in his panel. I'm saying if you put in a panel, are you making your panel accountable, or you're making them sit there so that your party grows? You see the constructions that have come up. There is no buffer zones between the fields and this construction, hence all the garbage and all the sewage is in the fields. So we are destroying our fields, we are destroying everything that is available to us, including the environment. All the trees are being cut down everywhere, left, right and center. The water is depleting in the Salauli Dam, the water is depleting in our wells, the groundwater is being contaminated, there is not enough electricity, not enough water, sewage is everywhere, there's a flood. What do you expect from the government? I believe
the 74th amendment must be implemented, 73rd and 74th, that you make the municipalities and the panchayats responsible and accountable. If these local bodies who are there know what the issues are, and once they are accountable, you can expect them to always bring the issues up. Till they are not made accountable, they are not going to bother. The government sits in, the bureaucrats sit in their office and pass plans, pass so many things, without actually coming to the villages and seeing the ground situation. Now, if that is not going to happen, the government also is going to be a failure, and the panchayats also are going to be a failure. Since there are no shades on the beach here, Teresin is with us with an umbrella to give us shade and protect us from the sun. मिलरोय तू पहिल्या फावटी बसता पंचायत पहिली पार्टी बस आणि हिंगा आतां कितले अशे प्रॉब्लेम्स आसा सो तूं कितें करता सी नॉर्मली प्रॉब्लेम्स आतांच न्हू ते भरपूर टायम जाले प्रॉब्लेम आसले आनी लास्ट पंचायतीन कांयच इनिशिएटीव घेतली ना कितें करपाक येता प्रॉब्लेमाक चोवपाक गेल्यार गार्बेज इतली पयस पावल्या की आख्खे विलेजीक खंयूय वच सगळे कडेन लोक आतां आनी गार्बेज रस्त्या सायडीक उडयतात बिकॉज देर इज नो अजून डिस्पोजल प्लांटूय अजून घायल ना तुमी. There was a scheme for 2005 government garbage disposal scheme. ती implement केली ना आणि प्लास्टिक डिस्पोजल स्कीम आहा ती implement केली ना. लास्ट 7 years ते बिस्ते बसून आहाय थिंगा. आतां सेकंड थिंग चोय तुमकां ती जायना जाल्यार एटलीस्ट तुमी NOC दिना काय मेगा कन्स्ट्रक्शनाक दिना काय NOC कित्याक तेंगे गार्बेज आनी तांकां जे तांकां सांगलो आसता तुमी गार्बेज डिस्पोजल प्लांट घाल ते गायना केन्ना आनी तेंगे लोक रावता ते भितर ते कितें करता रस्त्या सायडीक वयता आनी हुंयच कोणा कितें बारीक गार्बेज चोयली थिंगा उडयल्या थिंगा डिस्पोजल एरिया करता. सो हें जावपाक जायना कित्याक कोलवा इज सच अ प्लेस द ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. जेन्ना आमगे कोलवा इतूलें ब्युटिफूल आहलोलें पयलें आनी बीच बरी क्लीन आहलोली. जेन्ना पयलीं 5 वर्सां 10 वर्सां फाटीं इतूलो लोक जातालो हिंग पांय घालपाक जायनाहलो. आपशी लोक लुटी न्हू आपुणूच चलता वयर वयर पावतालो ते भाशेन हितू लूट जाताली. आतां एकदम थोडो जाला लोक कित्याक हे गार्बेजी आनी सुवेजी लागून आनी डर्टीनस हितू जाला कोलवा बीच लोक भियोन आतां येयनाय. जो टूरिस्ट आते हैं ना इधर वो चिल्ला रहे हैं कि तुम लोग उनको तकलीफ देते हो. हाँ ऐसा प्रॉब्लम हमने अभी टूरिस्ट लोगों से पूछा तो वो बोल रहे थे तुम लोग ऐसे ही आके फोटो निकालते हो और 30 रुपये 40 रुपये से कितना है इसका क्या रेट क्या है 30 रुपये का ऐसा कितना अच्छा रेट एक ही है. और कितने लोग 40 रुपये सब लोग कितने हैं 25 लोग हैं. परमिशन के बिना इधर आके फोटो निकालते हो. पंचायत ने परमिशन दी है नहीं दिए. सिर्फ पुलिस को हफ्ता देते हो. पुलिस हफ्ता लेने के लिए आता है. ये कभी आता है कभी आता है इवनिंग में आता है क्या कितना लेता है साइंस आता है सकाळी आता है सायन्स आता पुलिस हफ्ता घेऊन कितले दिता हफ्ता तू कितला दिता रे तुमचा ऑनर दिता पाथा दिता ऑनर कोण कोलवाचे पुलिस कितले कितले पात्राव कोण रे मोहम्मद अली. With this, we have covered the Kolwa area and we found out that there are many problems which are haunting these people. They are very upset with the garbage problem, the sewage problem. What you can see in my background is the creek. I'm right now standing at the end of the creek and we came on the beach side and they said that there are no toilets here, there are no changing room. Then the tourists told us that they face a lot of problems due to those photographers. There are about 25 photographers here on the beach side and they said that without any permission illegally they just click the snaps of the tourists here and moreover they told us that they pay hafta to the policeman here. Now we are moving towards Kutori area and we'll find out what are the problems there.